ISTV Manipuri pau mining tabi ba punamapu tarang loksari nasigi maru iba pau da wakat ama lakpa matamda nakal ama khattagi watara ga thabak tawbiganu dandi pibadi court na tawgada ba thabak ni haina District and Session Judge Manipur is Gunesho Sarmana Fungurakli pau sanduk na pizari Civil Society NGO Mayra Paibi amadi laikai da karigumba case amagidama wakalakpa matamda nakal ama khaktagi wataraga warep lobiganu nakal ani maki wataraba matungda warep lobigadabani lamdam asida thodok bathok ama thokpada miyamna irang hauduna migi achum aran khangdana migi mayum thudekpa maghan takhanba aina yade dandi pibagi thabakti court na tawgadabani haina District and Session Judge Manipur is a Guneshwar Samana Fongdorakli Civil Society da kayu maki sama la ko tamda nakan ani maki wa hi ta tarba matungda decide tawdam koi court to risu nakan maki wa ta decide taw adamai tawdna koi Civil Society da kayu maki sama la ga di side ani maki tar ga nam ta tar ga mi mayum si dokwa ta dokwa mai tha ba pot si taw widar ma pin tawjani roshi kayu ma tawru ga di court ki oina amuk koi ma ta case ro na koi gi jail jang si ha we koi habu court case le si ha sim khata ngai na apin taw jadi bagi koi kayu ma wafam ma decide taw dringai da nakan ni maki wa tar ba tung da decide taw na ma khatam tar ga aruga mi mai ma kai si do to ko bisi ya de punishment pi badi court na taw da mani duga koi oi badi akore sangai ba ya da ba mi har mi puni case me andu di police abasum court si na ga sakhi pi daga dandi pu da motem pa Mahakna makha taraduna laikai de thokpa tongan ba thodok wa thok kya Civil Society madi NGO yaw na laikai gi miyam na warep loduna nakal anida yasinna ba puraktuna thokliba wa thok adu loishiliba si aphaba thabakni adubu thabak tawgadori ba kangbu aduna khanthau ba madi cheksin hauba wat padagi laikai dagi mi tan thokpa yum mai thabana chingbagi thabak asidi mob injustice ki thabakni asigumba thabak asi mob justice haigadaba nate mob injustice haigadabani haina fongdorakli koi ngasi ngasi ba Manipur gi da chadnari ba Civil Society mayam ama lai rahi NGO mayam ama Mayra Paibi club lai na si koi district mayam koi solution to lai lekai da thokpa problem masa si aba khago khudam ni si encourage to da kai no haibada court case khudima khadama court yoni haibal leiti dubu afaba thabok sida koi sida tawbi ba kabu sing sina kari tawda no khangda ba di heta laikai dagi han ta thokpa yumi gi yumai tha ba khotpa koi mo oina la puje mob justice sai bisi mob justice sai li de mob injustice sai ga mob hai ba wahi siga justice ka pun ba ya da wahi adar mob lai ba pham da justice lai roi justice sai ba pham da mob lai Amarumda Hauzik Manipurda mob injustice ki marumda mioi kharana khudong sabal lauba madi maralai zadaba mioi simbu maral pisin bigi thabak chathaba yaurakli marak thana ten ba break amatang luxury amuka na taram luxury Numit Marini Sathagadaba State Arogya Fair Ngasidagi MFDC da Haudokri. Directorate of Ayush Government of Manipur Madi Vision Foundation Manipurna Ministry of Ayush Government of India gi midyang makhada sinba fair aduda Manipur gi tongan ba mafam dagi lakpa maibi gi layeng amadi atay manamasing gi layeng kya su stall hangduna saruk yari. Ayush Your Health Our Mission haiba thim da pangthokliba fair aduda OPD gi khudong saba supiri. Ngasi ahoba numit ki scientific session da expert amana yoga na piba kanaba madi laina singdagi ngakthoknaba pambegi matangda slide show sizinaduna wangangki opodagi yauraba blind kangu emotional oiraba dagi akoigi nupi mata sing yamna wakhul charang narakba mukhoigi nungai taba jail da leiba de angam sing si ekone PDC program mana yam toina tawi akoi Manipur da sokai ayanda tawi aduda mogi personal development se IQ se aduki matik wange kona approach of yoga therapy gi matungina kone apply tawzabada Senior Directors Guild Manipurna ahanbo oina Manipuri short fiction film listing ani gatara manga pangthok na bagi damak sem sabal loire hairi masigi mangoina na Manipur short film amasung award winning short film national amadi international chingba April gi tang 16 ta miyanga punna yengminna bagi damak sem sabasu loire hairi marathana tenba break amagam luxury amuka na taram luxury Forest Department na Reserve Forest ni lauthokuna umang kanna bahona riba Imphal East ki manung chana laiba Khurai to Moirang Kampugi Chingkhai Resort Forest da Khurai Kendragi MLA NG Bijoyna School amadi Tourist Resort sajile haina Social Worker Yai Minamaral Sikre wafam singasi mahagna school adu hakthengna yengsin bachat pada phongdokhi School ase quality control tawdabata natana cheksin daba kaya uba phangki mahagna makha tana haikibada MLA na
Sasmita and Vidyananda Enterprises Kouba Farm Amada Sinaduna Kasturba Gandhi Bal Vikas Vidyalaya gi makhada Chingkhai Chingda Imphal East ki oiba residential school ama saba luiduna Chief Minister gi ahangba matam ngaiduna sanganaba ngairi haibak khangle residential school gi jinga handak sit kiba nonglei nungsinna humdokpaga loinana tourist resort ki foundation fazana thamdabana namthaba yabagi khudam kya leire MLA amasung minister kyana umang kanse haiduna lauraga asumna umang manghallabadi kadaida leiba umang kankadauri bano haina hangki अखोई खुराई केंद्र की MLA ना लाउथोपी की बा संगा दुगी गाइडन ले रहा मफम से होजी मांग दल लेबी सिने अखोई की संगा द्रिब मफम मा पूरा पाइथोक्तना अदगी से पूरा डैमेज हो रहा असुम क्वालिटी लेटर स्कूल मा मफम चादन साबदगी प्रजा मियाम दा कानब ले रोइद स्कूल मनी हाइना हाइबसे मयाम मफम दैन फोंथोक चै अदो तसेंगना मसिगी एरिया से कमाइना फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट की मखाद लेबा जगह अमदा कमाइना मसुगुम्बा स्कूल से कंस्ट्रक्ट तौरमनो लेरिबा इम्फाल ईस्ट की डिस्ट्रिक्ट की ओइना सारिबा मफम असिदा करिमता ताना होदना मयामदा सुंबा सारमबसे लाबक थिबनी हाइबसे मयाम होंदा पावगी थोंद थिंदलतर जेनिम्स के डायरेक्टर एम सामोगी मथक्ता थिगलगनी हाइना चीफ मिनिस्टर ना थाजब पिरकली हाइरी हिरमसिगा मरी लेना ngasi जेनिम्स की कॉम्प्लेक्स ता पाउमी सिंग उनकीबा मदा खोंजंग चंगसिलेबा सिंगी स्पोक्सपर्सन डॉक्टर जितेना फुंगतोखिबदा सेंजा थुमजादा चेनबा मदि मतिक सादबा डायरेक्टर एम सामो लौथौ कॉन्ट्रैक्टर लेबा एम्प्लॉयीज सिंग रेगुलर ताहलु हाइबा वफमदा जेनिम्स की नन टीचिंग अमदि टीचिंग स्टाफ सिंग ना खोंजंग चंगसिलखिबनी मसिगी फलोइना चीफ मिनिस्टर ना उनसी हाइबलि एसोसिएशन की म्यूट सिंह था असि तांग कुनिथोइ दा चीफ मिनिस्टर गा उनखी चीफ मिनिस्टर की माइकैदगी डायरेक्टर सामो की मथक्ता थिगतलगनी करिगुम्बा थिगतपदा महाकी मरा लैरमलबदी मतिक चाबा एक्शन लौगनी मरा लैरमदबा तारबदी महाकी मथक्ता मरा सेब मियोइ सिंह लौखटपम थोकपा एक्शन लौखटकनी हाइबगी थाजबा पिरखी डायरेक्टर खुदकता लौथोकपा हाइबसे एडमिनिस्ट्रेशन दा खुदोंग सादबा खरा लैगदबा मरमना महाकी मथक्ता थिगतलिंगै मनुंगदा स्टेट थादोक्तुना चत्तनबा सिंह खंगलगनी हाइबगी थाजबसु पिरखी हाइरी जेनिम्स ना MCI की रिकॉग्निशन फंगबा हाइबसी डायरेक्टर शामो मथंता होनरगा फंगलकपा नते चीफ मिनिस्टर यावना स्टाफ खुदिमकना थवाई यावना होनबदगी फंगलखिबनी स्टाफ सिंगना पामद्रबा डायरेक्टर सिंदोकपा हाइबसीदी एसोसिएशन अनिमकी अपामबनी दाबी असि फंगद्रिबा फावबा खोंजंग हंदोकपगी वफम लेते हयेंग जनरल बॉडी मिफम अमा फमलबा मतुंगदा मास रेजिग्नेशन नत्रगा हेन कनबा खोंजंग चंगसिनबा वारेप लौरपा याय हाइखी अखोई प्रोफेसर एम सामू की मायोक्ता खबर कागज अमसुंग प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लोइनमकना अखोई करियो मागी अगेंस्ट इग्रिबा हाइग्रिबा सेंजा थुंजा करप्शन की अतै अतै हाइग्रिबसिंग की माइकैदा अगेंस्ट दैट माई अखोई इन्वेस्टिगेशन तौबा अदुगा लालंबा कांगुदु अदु मतिक चाबा पनिशमेंट पीबा हाइबसिनी हाइबदी सामोना लालमे सामो पनिशमेंट खंगम थोपनी अदु कैगुंबा लालमद्रगना पैसा पिरमद्रगना मगोंदा एलिगेशन तौ मिसिंग पनिशमेंट तौ थोपनी अदुगा हौजिकी डायरेक्टर सी मागी मथक्ता इन्वेस्टिगेट तौरिङै मतमदा मासी सुटी पीबनी खंगे नत्रगा मपान चलनगिदबनी खंगे मागी अगेंस्ट अखोई कनो तौरगदी इन्वेस्टिगेशन तौरगदी एज पर नॉर्म्स अतोपमना सर्विस रूल जेनिम्स की हौजिक फाव थंबीदबसी सर्विस रूल एप्रूव तौबीबा मदुदैदा अखोई सीनियर रेसिडेंट डेमोन्स्ट्रेटर ट्यूटर सिंह प्रमोशन असिस्टेंट प्रोफेसर काबा असिस्टेंट प्रोफेसर प्रोफेसर एसोसिएट काबा एसोसिएट प्रोफेसर काबा हाइबसिंग असि मरुओइना अखोई डिमांड सिंह अदुगा कईगुम डिमांड सिंह सी राइटफुल डिमांड नि मसीदा कईगुम याबिद्रगदी अखोइनसु डॉक्टर सिंहना मयाम प्रजा मयाम वहंदना सेवा तौदबसी नुंगाई तब मरमना ओइदना अतै मखा फर्दर लाइन ऑफ एक्शन हेना अखोई जस्ट हिज वर्क खक तौबना तब तोपा लौरप याय हाबा जेनिम्स ना ngasi परमानेंट रेजिस्ट्रेशन फंगसिदी मी अमा खक्तगी होना जमन नते मी लोइनमकी होना जमन नि अदु मसीसु अखोइना मयामसु खितंग हाइजेनि मसी आई खकी नते मा खकी नते कमन मी लोइनमक वान होनकी मरुएबा पाव अमुक हन पिजरी वाकदमा लापम मतमदा नकल अमा खक्तगी वातारगा थबक तौबिगनु दंदी पीबदी कोर्टना तौगदबा थबकनी हाइना डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मणिपुर ईस्ट गुनेश्वर समना फोंदोरकली मिदेंग ताबिरिबा पुनमकु अमुक हन खरमजरी